Data mu izina rya Yesu Baba, Kristo, kwa jina la Yesu Kristo turagushimiye tunakushukuru kubw'ijambo ryawe. kwa sababu ya neno lako. Ijambo ryo rirabohora, Neno lako linafungua, ijambo ryo rirarema, neno lako linaumba, ijambo ryo rirahindura. neno lako linabadilisha. Ugiye kuryumva wese, Yule yote ambaye atalenda reka jisikia rimwubake, hata limjenge, uko rimusanze gisi tamkuta ntaba ariko rimusiga. isikondega amajisi tamwacha. Mu izina rya Yesu, Kwa jina la Yesu, amen. amen. Turabaramukije mwese Na wasalimu nyote bakunzi ndugu wapendwa, b'ikiganiro kwa mazungumuzo haracyariho ivyizigiro. ungali matumaini. Amahoro y'Imana Amani ya Mungu nakomeze kubana namwe. iwe pamoja na nyinyi. Tugiye gusangira ikigwa cyacu. Tunaenda kuchangia mafundisho yetu. Twatanguye ikigwa Tulianzaga mafundisho musi haya wejo kwa siku ya jana. Kivuga ngo Kinasema eti ibintu 8 vitu 8 umukristo akwiriye gukurikira. Kristo ambaye anapasha kuvifuatilia. Ibintu 8 Vitu 8 umukristo akwiye ambaye mkristo akwiye gukurikira igihe cyose. Anapasha kufuatilia siku zote. Hari ibintu umukristo, kuna vitu mkristo akwiye gukurikira igihe cyose, anapasha kufuatilia siku zote. Abakristo bakristo ntabwo dukwiye gukurikira atupashe kufuatilia ibintu byose, vitu vyote. Oyo mukristo, lakini mkristo arafise ibintu iko na vitu Biblia itubwira, Biblia inatuambia akwiye gukurikira, anapasha kufuatilia au kutembelea. Ibi ni ibintu, hivi ni vitu ukwiye kugenderamo, inabidi utembeleemo igihe cyose, wakati wote. umaze kubikurikira, wakati unavitembelea ha mubigenderemo, akisha unaviendeemo. umaze kubikurikirana, wakati unavifuatilia, ha mubigenderemo, akisha ubitembeleemo. numara kubigenderamo, baada ya kutembelea hari impinduka, kuna mabadiliko izogaragara ku buzima, itaonekana katika maisha yako. uzobaho ubuzima, utaishi maisha utandukanye n'ubwo abandi bantu, tofauti ya watu wengine. Malaki ibice 3, Malaki sura 3 umurongo wa 18 kwa mstari wa 18 yavuze ngo mu gihe kiri imbere, inasema eti kwa wakati iko mbele Imana izoshiraho itandukanye, Mungu ataweka tofauti y'abizera ya watu wenye walioamini ndetse n'abatizera, na wale ambao hawajaamini. ya abizera rero, wale ambao waliamini hategezwa kuba itandukanye, panapasha kuwa tofauti, hateza kuba itandukanye, panapasha kuwa tofauti y'umukristo ya mkristo n'umupagani, na mpagani, hateza kuba itandukanye, panapasha kuwa tofauti y'uwamenye Yesu ya yule ambaye mpokea Yesu n'utaramwakira, na yule ambaye hayampokea. nimba no munsi kama leo nta tandukaniro turiko turabona, hatujaona tofauti, ni kubera abakristo, ni kwa sababu wa Kristo muriko mwigana isi, muko munajifunza ya dunia, kandi isi niyo yakagombye kwigana twebwe. Tena dunia ndo ingepasha kujifunza kwetu. Abantu b'isi, watu wa dunia, abantu batarizera, watu hawajaamini, niyo bakagombye kutwigana, ndio wangepasha kujifunza eko sisi. Ariko nitwe turiko tuwigana, lakini sisi ndio tuko tunawajifunza eko. Nisubireko, tujurudiemo. Imana ibahezagire cyane. Mungu awabariki sana. Rero ibi bintu 8, sasa hivi vitu 8 umukristo akwiye gukurikira, mkristo anapasha kutembelea igihe cyose, wakati wote. Twabisomye, tulivisoma mu cete cya 2 katika waraka wa Timoteyo, waraka wa pili ibice byaho 8, ibice 2, suraki ya pili, ibice 2, suraki ya pili, murongo wa 22, mstari wa 22. Icete cya 2, dasubiramo icete cya 2, waraka wa pili, icete cya 2, waraka wa pili, icete cya 2, waraka wa pili, Paulo yandikiye Timoteyo, Paulo aliandikia Timoteyo, ibice 2, sura ya pili, murongo wa 22, mstari wa 22. Muri kino gice, kwa hii habari haravuga ngo, panasema hivi, ngariko lakini kwifuza kubusore, ati kutamani matamanio ya ujana uguhunge, eti ukimbie, maze ukurikire, lakini ufuatilie ukugororoka, yani utakatifu n'ukwizera na kuamini n'urukundo na upendo. No musi ndashaka kuvuga ikintu cya 3, lakini leo nataka kusema katika hii habari kitu cha 3. Ikintu cya 3, kitu cha 3 kwa hiyo biri tubwira dukwiye gukurikira, inatuambia tutembeleemo au tufuatilie urukundo, ni upendo, upendo. Mukristo wese ahari, mkristo wote kwenye iko arakwiye gukurikirana urukundo, anapasha kufuatilia upendo. Imana yaradukunze, Mungu alitupenda, birivuga ngo urukundo Imana yadukunze. Biblia inasema eti upendo Mungu alitupenda, urukundo natwe tugwereka abandi bantu, na sisi upendo tuonyesha wengine watu. Yohana avuga ngo iki? Yohana anasema nini? Yohana aliandika mu gitabo cya mbere, Yohana yanditse katika barua kwanza, Yohana aliandika mu gice cya 3 kwa sura ya 3 umurongo wa 15 kwa mstari wa 15, yavuze ko umuntu adakundana, ati anasema eti kama mtu mwenye hapendani
uwo muntu n'umwicanyi. Huyo mtu ni muuaji. Ni muuaji. Gahunda bicanyi. Kumbe watu wa uaji. Sabame na maraso gusa. So watu wenye wanamwanga damu. N'umuntu yankana. Na mtu mwenye anakataana. Mwenye iko na chuki umuntu yankana. Mtu mwenye anakataa mwenzake iko na chuki na mwenzake. Uwo muntu n'umwicanyi. Huyo mtu ni muuaji. Baje abantu wanka bose. Wale watu ambao unafanyia kwa chuki. Baje abantu bose warabishe. Wale watu wote ushabaua. Bakwiye gusaba Imana imbabazi. Inabidi umwambie Mungu akusamehe. Umwicanyi. Uko muuaji. Birivuga ngo iki? Biblia inasema nini? Mwe tukakundane ku rurimi gusa. Eti tusipendane kwa ulimi tu. Ariko dukundane no mu bikorwa. Lakini tupendane hata kwa matendo. Nimba hari umuntu ukunda. Kama kuna mtu unapenda. Mwereke n'ibikorwa. Muoneshe na matendo. Mufashe. Musaidie. Ushobora kubukunda umuntu. Hawezi penda mtu. Yahura n'ikibazo. Anakutana na shida. Ugacumuterera. Akisha unamtupa. Ngo urukundo. Sasa hiyo sio upendo. Urukundo rufatanye n'ibikorwa. Upendo unashikamana na matendo. Urukundo. Upendo. Murahunda kurugabura mu bice bitatu. Na igawa mara 3. Icambere. Kitu cha kwanza. Ulimi. Kabiri. Cha pili. Amaboko. Mikono. Gatatu. Cha tatu. Amaguru. Miguu. Ndabitandukanya. Nakuwa na vitofautisha. Ururimi rero. Ulimi ni kuvuga umuntu ukunda. Mtu mwa unapenda. Umuvuga neza. Unamsema vizuri. Mshobora kumuvuga nabi. Hawezi msema vibaya. Umuntu ukunda. Mtu mwa unapenda. Uramuganiriza. Unamuongelesha. Uramutelefona. Unampigia simu. Uramuha ikiyago. Unampatia yani mazungumzo. Cha kabiri. Cha pili. Amaboko. Mikono. Umuntu ukunda. Mtu mwenye unapenda. Uramufasha. Unamsaidia. Yo yahuye n'ikibazo. Wakati iko na tatizo. Ashonje. Kama iko na njaa uramugaburira. Unamulisha. Agenda gusa. Kama iko na anatembea uchi unamuvalisha. Uramwambika. Unamvalisha. Cha tatu. N'amaguru. Miguu. Umuntu ukunda. Mtu mwenye unapenda. Uraja kumuraba. Unaenda kumutizama. Ari mu kibazo. Wakati iko na matatizo. Umuntu ukunda. Mtu mwenye unapenda. Kubuza ahantu haba. Unapasha kujua mahali anaishi. Umuntu ukunda. Mtu mwenye unapenda. Tegerezwa kuba mugenderanira. Unakuwa yani mnakuwa mnatembeleana. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero Yohana yavuze ngo. Hapa Yohana akasema. Ngo nkuko Imana yadukunze. Kama jinsi Mungu alivyotupenda. Ngaba ariko natwe dukunda bene dada. Iwe kama jinsi tupende wa ndugu zetu. Ngo nkuko Yesu yatanze ubuzima bwiwe. Kama jinsi Yesu alipana maisha yake. Ngaba ariko natwe. Iwe kama jinsi na sisi. Natwe dutanga ubuzima bwacu. Na sisi tupane maisha yetu. Kubwa bene dada. Ili kwa ndugu zetu. Mu gicete cha kabiri. Barua ya pili. Paulo yandikiye Abikorino. Paulo aliandikia Wakorinto. Icete cha mbere. Yani barua ya kwanza. Paulo yandikiye Abikorino. Paulo aliandikia Wakorinto. Ibice byaho 13. Sura yake ya 13. Batugira ingabire iruta izindi. Banatuambia yani karama inazidia ingine. Ni urukundo. Ni upendo. Ngonaho novuga mu ndimi. Hata kama nitatabiri kwa lugha. Ngo menye amabanga y'ijuru. Nijue siri zote za mbinguni. Nkora ibintu bikomeye cyane. Nitende mambo makubwa sana. Mvugishwe cyane. Yani nitabiri sana. Ngariko nagira urukundo. Lakini kama sina upendo. Byose byaba ari ubusa. Yote itakuwa ni bure. Ingabire uruta izindi. Sasa karama ambayo inazidia zingine zote. Ni urukundo bene dada. Ni upendo ndugu zangu. Ukaba ufise ingabire. Kama uko na karama. Na rukundo ufise. Hauna upendo. Imana nishobora kubana nawe. Mungu hawezi ishi na wewe. Yesu abwira intumwa. Yesu akamwambia wanafunzi. Ngo nimugiriranira urukundo. Wakati mtakuwa na upendo katikati yenu. Niho bazomenya ko murabigishwa abantu. Ndipo watajua kwamba nyinyi wanafunzi wangu. Kubera Jefisi urukundo. Kwa sababu mimi niko na upendo. Namwe mwanyizeye. Na nyinyi mliniamini. Namwe mwankurikiye. Na nyinyi mlinifuata. Mutegereza kugira urukundo. Unapasha kuwa na upendo. Ikizobagaragaza. Sasa kitu ambacho kitawajulisha ko muri abanje. Kama mko wangu. Nugiye mugize urukundo. Ni wakati mtakuwa na upendo. No musimyishengero. Leo kanisani. Abantu barashwana. Watu wanatukana. Anu hari urukundo. Watu pote kulipaka upendo. Nambara zihaba. Hakuna vita. Na bibazo bihaba. Hakuna matatizo. Anu hari urukundo. Kwenye kupaka upendo. Na bukene buhari. Hakuna umaskini. No musu wambaye nabi. Mtu sahi ukivala vibaya. Ishengero bacha bakuvuga. Kanisa wanaanza kukusengenya. Uje yambara nabi. Ule mtu anavaa vibaya. None yambare neza gusa. Sasa avae vizuri aje. Anatakaza afisi. Tena hana kazi. Na mafaranga afisi. Hana pesa. Yambare nkawe. Atavala kama wewe. Anatafise ibyo ufise. Tena hana vile venye wewe uko navyo. Imani kweresa umuntu agenda gusa. Kama Mungu anakuonesha mtu anatembea uchi. Imani bikubwiye ngo mwambi. Ni Mungu anakuwa anataka umvalishe. Imani kubwiye intege nke z'umuntu. Mungu akikuonesha udhaifu wa mtu. Bikubwiye ngo musenge. Anakuwa anakuambia umuombe. Kandi bikubwiye. Tena anakuambia nawe ntuzobikore. Na wewe usiyatende. Ya urukundo rero. Sasa upendo ni ngabire ya mbere. Ni karama ya kwanza. Biblia tugira ko tukwiye. Maandiko natuambia tupashe kuyafanya. Urukundo rurafise ivyamwa. Sasa upendo uko na matunda. Mucete cha mbere. Yani kwa barua ya kwanza ibice byaho cy'Abikorino. Barua ya kwanza wa Korinto ibice 13. Yani sura ya 13. Uhereye ku murongo wa 4. Ukianza kwa mstari wa 4. Batugira ivyamwa by'urukundo. Wanatuambia yani faida ya matunda. Yes. Au faida
ivyamwa vy'urukundo. Faida ya upendo. Yes. Yani matunda ya upendo. Urukundo, upendo rurihangana. Uvumilivu. Rurihangana. Uvumilivu. Umuntu afise urukundo, mtu mwenye kuwa na upendo atazagira kwihangana. Anapasha kuwa mvumilivu. Urukundo, upendo rugira neza. Runafanya vema. Umuntu afise urukundo, mtu mwenye kuwa na upendo aragirira neza abantu. Anapasha kufanyia vema watu wote. Urukundo kandi, upendo tena, ngo ntirugira ishari. Hauna fujo, yani hauna wivu. Umuntu afise urukundo, mtu mwenye kuwa na upendo, ntababazwa n'abambaye neza. Aumizwi na watu wenye wanavaa vizuri. Ntababazwa n'iterambere ririko ryabakubana. Aumizwi na watu ambao wana maendeleo. Ariko umuntu afise urukundo, lakini mwenye kuwa na upendo, aranezererwa kuona abandi, anafurahishwa kuona wengine bariko baratera imbere, wako wanaendelea mbele. Urukundo, sasa upendo nigwihayagiza tena harujivuni, aujivuni, aujivuni, nigwishira hejuru, aujiweke juu, ngo nigwihimbaza, yani aujifurahishi, ngo kandi nirukora tena autendi ibiteye isoni, benye binatia aibu, ngo kandi nirurondera ivyago, tena aitafuti mabaya au aitafuti chuki, nirurondera ivyago, yani aijitafuti ibintu vyago vyiwawe. Yani umuntu afise urukundo, aujitafuti vyako binafsi. Umuntu afise urukundo ntarondera ibintu vyiwiwe gusa. Yani mtu mwenye yuko na upendo atafuti vyake tu peke yake. Ivyo arondera vyose, yani vya anatafuta vyote, arondera kugira ngo azafashe abandi bantu. Anatafuta ili asaidie na wengine. Umuntu afise urukundo, yani mtu mwenye yuko na upendo arondera amafaranga, akitafuta pesa, narondera yazomuhereramo gusa. Atafuti pesa ya kumuishia peke yake, cyangwa azotunga umuryango we gusa. Itatajirika familia yake tu. Arondera ibizatungisha n'abandi bantu. Anatafuta ili atajirishe na watu wengine. Arondera ivyiwiwe, atafuti vyake peke yake. Imani ihabwe icyubahiro. Amena. Haleluya. Amina. Nirondera ivyago, aitafuti vyake peke yake. ngo nigwiciraho tena, nigwiciraho, nirufatingi ngaho nyene, aichukue hatua hapo. Umuntu afise urukundo, mtu mwenye yuko na upendo, ukore ikosa, ukimfanyia kosa, nafatingi ngako kandi, achukue hatua hapo. ngo nigwiyumvira ikibi kubandi, yani aifikiri kibaya kwa watu wengine. Umuntu afise urukundo, mtu mwenye yuko na upendo, yiyumvira kubandi nabi, afikiri kibaya kwa watu wengine. Yumvira abandi neza, lakini anafikiria mazuri watu wengine. Imani iguhezagire cyane. Amen, amen. Imani iguhezagire cyane. Mungu akubariki sana. Ya urukundo, upendo ni ngabire isumba izindi, ni karama inazidia zingine. Kunda mugenza nko wikunda, penda mwenzako kama jinsi unavyopenda. Ndio vyagezwe Yesu yaduhaye, ndio amri zenye Yesu alitupatia. Yesu yatanze vyagezwe bibiri gusa. Yesu alitoa amri mbili tu, cyonyene gusa, mbili tu. Mose yahaye Abisirayeli vyagezwe 10. Musa alipatia wana wa Israeli sharti 10. Yongera abantu ibindi birenga amajana, akawapatia zingine sharti nyingi sana. Ariko Yesu, lakini Yesu avuga sindabaremereza byinshi, akasema mimi sitawabebesha vitu vingi, ndabaha bibiri gusa, ndawapatia sharti mbili. Ikintu cha mbere, sharti ya kwanza, kunda Imana, penda Mungu n'umutima wawe wose na moyo wako wote. Icya kabiri, cha pili, ukunda mugenzi wawe, upende rafiki yako kama jinsi unavyojipenda. Maza wikunde, anza kwanza ujipende, hanyuma ukunda mugenzi wawe, akisha upende na rafiki yako. Bashatse kuvuga ikirere hapa, nataka kusema nini? Kunda mugenzi wawe, penda rafiki yako kama jinsi unavyojipenda. Bisigura ngo ni umanza kwikunda, wewe ukianza kujipenda uzokunda mugenzi wawe, utapenda ndugu yako. Ya rero bashatse kuvuga ikirere. Sasa hapa nataka kusema nini? Kwikunda njewe, kujipenda mimi, bijya bintu niha, yale yote ambayo mimi najipea, bijya bintu niyambika, bile vitu ambavyo mimi najifika, bijya byo kurya nigaburira, ile chakula ambayo mimi najilisha, aba arivyo ngaburira urya mugenzi wawe, iwe kama jinsi nalisha wengine. Nimba niyubaka inzu nziza, kama ninajijengea nyumba nzuri, nurya mugenzi wangu na ule ndugu yangu, nawe ndamubaka inzu nziza, na yeye nitamjengea nyumba nzuri. Niba ngiye muri restaurant, kama ninaenda katika restaurant, ndiri ibihumbi 10, ni kama nitakula chakula cha 10,000, nurya mugenzi wanje yasabye, na yule rafiki yangu ambaye niomba, nawe ndamuha ibihumbi 10, na yeye nitabidi nimpatie 10,000. Unarazara kuririra. Sasa mtu anakulilia, ndashonje, nina njaa, merewe nabi, nilishinda vibaya, unachukura mu ngodo, unatoa mgodo, inoti y'ijana, noti ya 100, noti ya sengeza, noti ya 500, wewe wayikuha hoja kurya. Eske wewe kuikupatia unaanza ndakula? Biblia ivuga ngwiki, Biblia inasema nini? Ito udashaka ko bagukorera, bile yenye hutaki kama utakufanyia, nawe ukagikorera abantu, na wewe usiyafanyia wengine. Imani bahezagiye. Mungu awabariki sana. Data mwizina rya Yesu, Baba kwa jina la Yesu turagushimiye, tunakushukuru. ndasengeye umwene data, ninaombea huyu ndugu mpendwa, urukundo rwawe, upendo wako reka rumumanukire, acha umshukie mwizina rya Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Wifuza gusengerwa, wenye wanatamani kuombewa, ufite umutwaro, uko na hitaji, wararose inzozi, uliota ndoto zarakunaniye gusobanura, zili kushinda kutafsiri, turashobora kugufasha. tunaweza kusaidia. WhatsApp yacu ni WhatsApp yetu ni hii, agasaraba msalaba
Majana 257 257 65 65 177 Amajana 339 Iyo niyo nimero mutwandikira. Iyo nimero ambayo mtatuandikia. Imana ibahezagire cyane. Mungu awabariki sana. Mwari kumwe n'intumwa y'Imana. Mulikuwa pamoja na mtumishi wa Mungu. Ndi wa Kristo. Yeye ni wa Kristo. Glory shine. Glory shine. Mwarahezagiwe cyane. Mwibarikiwa sana.